Hazaw sumusod iti sanguhon ni tamay mo haba ko gumo o pumusaban ko kamay da manupo da hazaw ngavi da hazaw kada zan iti bre ko ngavi numanehan at pinay nga minuot nekot ginumo hazaw nasaman sangana ko somo hazaw pinay diti Gulheng Joseph Lodin iti nakbos di hada kibada si Zamo pod hobi hozo di minanaw supo. Jadi iti bago duvo hozo diti kau ni ko duvo hozo di J Lodin ko Joseph Lodin iti ngodezo hozo kapag na pang hozo pinunganan na misompu hozo kumaduvo na paritinga momovotik. Dadi hozo na pa sabi bi hozo diti nga sinupo daw sondi di Joseph Lodin pentanto no da naguhod hazaw nga biditi nga i Joseph Lodin sondi daday ho Pogun Thailand. Dadi kinang ko very kong avi hazaw di Joseph Lodin misampu mamavatik dat ko semban bas kadazan naikot binasi oswaw tambay mo. Kayo so doong si Coco Kongo kinahantasan sukot toko may no ogo muno li iotosu audio pondo tuon ni tingti pengusaban ominyaga sutuba mantar lan di sinumad dogo basko mohoingan tiong buso iko basana kada hibay non todo non tinaw toko misogina pop misompu ompoy pop na vi ikong doso tunga kan kabuo to tibo Omwanda may poguhu momihi Isakat to ko ondo so do tobi tadaw toy Tumungo matuba do hinso pinasasathay toko Miaga kong sutuba mantalan di sinumad Dogubas como hoingan Oh, tiong buso ikaw basana Ada hibay non todo non tinaw toko Misogina po misompu Ompoy pop na vi ikong doso Lagi may mong intiti toko Nakadapo gusto tanak toko do ohono Diwang buso ikaw basana Kada hibay non todo non tinaw toko Misogina po isompu Ompoy pop na so Kinamo pason momomohis biti Piumanan ko na po dogot pandi nga hobi binaki no agumo o tinaw to ko manupo do hozo di hobi na ko jadi po talago tamos ito episode na maguna do po pati na hagas om pangimat ko ipos na ko do po kansanan ko na po nga den paggazo da pabuon itya umozo hobi na ko di inoizonon to ko sandi Ba, kumasa biari momomohis kadazan, kada kosi, pay kumikum, magunobos, kadazan na toko. Iziaw no papartihang bus kabuon, bos na toko, idtimpu dumonto. Bos kadazan, bos tungkusan sinakagon toko, idtimpu dumonto.
Miagai so tanong iti susuzanku nga itino katapatan noy ko posisyon oso dupinan aku magiyong mamangiyo tuduhanku dong masih kinaman ku mamahiyo iti kondo sodo kinaboku mamawati ko manandazo kibado ko posisyon bagu tanong patuluay tumuhod ay sabat mamawati toko tawan dito tamo tanong patuluay humibabaw toko mamawati toko diho giningo bahuntung Nagsambayan ko tikita daw Moki grasya so minamanu Natamay mo no daming bakas No'y pihabanan pamusaban Tuog umuwi mga hu Mapalabang mantad angkot Aw oku di iapahadan Tunabaw nga biyon itungan Kumadi sa biyabi Ihakalo tumbasan Tumanun no podogo Ompok ito non kuisyaw ka no Tanu patuluay Tumuhuday sa bahan Mamopotik toko Tawan dito tamo Tanu patuluay Humibabaw toko Mamopotik toko Giningo diho buhuntu Notukan kuno ngabihi Ilingan gawam sini Bololahan ko posisyon Ogumuahan mo Ogumukahanay Nakumani so yabi Di kakalo tumasan Tumano no podogo Ompok ito non kuisyaw ka no Tanut patuluay Tumuhuday sa bahan Momo TikTok ko taban dito mo Om tanong patuluay Humimabaw ko Momo TikTok ko diho giningo Mabuto Na kombinasi iton mamabotik di habahuntong tereka ngabi kadi Joseph Lodin